Ama ina talifusa ni omasia ba dei zo aya ya ita Yesu Kristo. Taromali lo walangi ni angirenusida. Moroi basura Yohani faza 20 asara ngabuasi fele 5 irugizi fele ziwa. Ya ia da baba ngomasi Yesu Kristo. Tuhonia ya ia da mi omasi baboi farei volo Yesu. Na tafatuna ni fotoi fangomasi ade ira ama ina ba taila ba boto ba dededa wa nasoba khaba wa auriniha soba khaba dedeniha ni fotifa omasi bahasa vale wa klofu hadia ia i ohale ugai ke bai falua na hewa i hale sabua hi hale siti ba ibabaya mazu mina saila ia mina bapa babaya dau ba i au ibabaya i falua berme soba omasi zo bekhnya fa umsudu de ba fa bele ba manwa dau dan hanya soba omasi ule si mane si fakawa mena yadro na somena nono matua omasi si baya nono alawe ba gofu hadia ia ni adro nono alawe da asapale wa i o i falua ibe gofu hadia ni adro nono alawe adro ni omasi enia i usaha ke i alui i oli hele kefenia i tangu i usaha ke ina so ber ba ngomasi ni omasi enia ina omuso de ni omasi enia ba na i adre mena khnya no alawe adre imane ba ngoma aini abai ku bada ai fa sauto bada asa pala ba mo iya hete bai si bai iya sibuk ia bahalawanya asa pala ba mo iya hade ber da uso dorong ya iya megi fa omasi so ba khabad dunia. Tetapi nale hadi fa omasi iba khabad dunia baba auriniha le sagu khnya fefu bangabala dia baba ya dia le sagu khnya abu si bai bahkan na i rasoi wa auri adre hule beban berat baba aurinia abu si bai khnya baba jalan ni fa auri adre abu si bai khnya baba ni ma fefu ngapala dia ezalua baba aurinia medra mana sai baba ngohalo gai ke ngapala halo si sehi halo somasi baba langi abu si bai khnya bermela hadi fa omasi arna ta sofu baba aurida sama sana ita ira ama ina hade soma omasi baka baduda ita hari medro manusa ai tafareso duda era erada hade soba omasi ke kiriso ita hari hade si duta omasi o Yesu ita hari na isofu khada Yesu menao manuagu maafifu samati khegu hada si druhu mi omasi rao hada tabe vane mali maguna tafareso wa omasida ke Yesu Kristo ira ama ina si mane ni sofu Yesu ke vetero badae ba Yohane fazadula sara ayat fele 5 irugizi feliziware telu kali isofu Yesu ke vetero vetero ono Yohane hadia omasi rao idede malinia vetero si druhu tua ila wa omasi raug ifuli sofu khnya Yesus sekali tehe vetero hadia si druhu omasi rao ite malinia zui imane na tafaki ba etis felebitu badai imane tua fefu hadia ia ila banu aboto badeu omasido rauga isofu si ketelu kali hada si druhu omasi rao vetero telu kali isofu hadia hadia giluah ba telu kali isofu Yesuare bermei ila Yesu wa omasi ni fai hage vetero khnia wa ha fa omasi bermeso wa hubusara primino fa ira barzilale no ila hani ha Yesu are vetero no ila hadani falu Yesu no fa hubu ira ha berdau hada udan nidani wa omasi nia wa i omasi Yesu are ada wa i hauga si bai khnya ba nofu Yesu si druhu omasi da odo ba vetero na bahasa Yunani nia fa omasi makasih ni fa ema vetero are ha pileo
pileo ria ia faomasi bermeso wahuhusa bermeso gamakaita so hubungan hada ada ba isofu khanya telu kali Yesu bermini dena Yesu sa baba auri vetero baba ngomasi ya ia faomasi si duhu faomasi si duhu anri na bahasa Yunani nia faomasi agapao are ya ia fagel ira faomasi agape faomasi silehadui silehadui eluaha silehadui manutuna eluannya iomasi vetero are iomasi Yesu tengah berso hadi ia memang benar-benar situ pemoribat dunia bapa ngomasi Yesu da ni dena Yesu ke vetero ada sa emek telu kali ba abu de vetero ba wa angira igo da abina abu to ba dunia hadia makasu Yesu ba telu kali abina ena abu to ba dunia ba de vetero wasona saba omasi sabele abaha ni adri Yesu khania ba mengo ila sa Yesu da de vetero masih tuh sang masih iya io masih iya vetero are ba de ba iwa ke vetero are na tabaso imane kubaloi biribirigu eluhania nasiruhu o masih ada odo vetero ba o halu khegu kubaloi biribirigu roroga ira beegera o masih ira hanya biribiri Yesu kerisore ni hasamati sanutuna khania sino faduhu de khania da biribiri Yesu keriso mori bada ifu irama ina moguna tafareso de da ira-irada hadia va omasi ni beeda ke Yesu keriso hadia fa omasi pileo mazui fa omasi agapao sabuza te va fa omasi pileo are ma fa omasi filial ya ia da fa omasi bermeso gama khaita va afatali fuseta gama khaita va huusa hada burva mangomasi berarti si tenga amakhaita si tenga talifuse si tenga sifahatu si tenga sifahuvu lei omasi abo sempurna nasa pangomasi esimanida bere ha ba sifatu khnia bani kenalnya apa ya dre ni omasi nia na fa omasi agapao ma agape gofuhani hamano he tinga talifuso he tinga sanoloya iya he musuh niala isi kalipun i omasi bermi o Yesu mi omasi zifatiu tu dehemi da iya va omasi si druhu si tulus da ni dena Yesu Kristo bapa orida na iso fuka da Yesu he ami banuagu hade si druhu mi omasi rao tafreso kera irada iramaina hade tabi eva ngomasi Yesu berda bada zabelo oya khadare fa omasi si tenga agapao megenobusa nata refereso banata fagi to gulidana reni hakiriso samati baba ngomasi Yesu ha baba ngakali mo ia bamigu mo ia bapi alingkungan ilau mangadre ena ifahobu ia Yesu da zoya ni ilada ena ifahobu keluargania ifahobu dranonia ifahobu lalahalunia urifunia ifahobu kama da soaya bana le haditi fahobu le te faudu harazaki hobu zalua balalahaluura bafatahi ke Yesu latai tahi ke Yesu te saya gelemane ibe emami bagosalia re saya gelemane bangadre da ladi elua da sa kalua bamazui da sa gasese alua baba ngomasi da Yesu Kristo baba auri adre bernanota tema hobu no bi kada ba omuso de sehat-sehat mana ita ma soni denada ba ni denada alua no tatima hobu ba mi na omuso de panon Kristo isa hogel so ayama o masir raug mege hada hadi hobu oi fa mutu banuan Kristo
Daa fa omasi sa sisi alua ni beeda ke Yesu bar daa. Fa omasi si fa kesarat. Fa omasi enao i omasi o ita. Daa sa lua ba mazui ta omasi o ia bermeno i omasi o ita. So sarat fefu daa. Abu faguna ba abu sempurna. Ya dei ada kheda boi. Data omasi o ia babui faru ita babolo o ya ia. Tata omasi ia fa omasi agapau. Fa omasi silehadoi syarat. Eluannya ta omasi ia memang bermeno siduh ta omasi ia. Tenga bermeno i omasi ita, tenga ena i omasi ita, tenga ena i fahobu ita. Ena i bermeno i huli ita bahu kuhor. Bermeni hasamati ita onolo walangi ita, ada bata omasi ia. Ya da usa bele ibu batu da irama ina. Irege dan ya ba fango masih ada Yesu adu. Da zo dorong ya ita, zo semangat ke ya ita bapa malua fefu lala halewe ke Yesu Keriso. Simane niwa nia ke vetero. Ba nasi duhu o masih ada odo vetero. Ba ko balo biri-biriku, o halewe ke ku. Ba ko balo biri-biri abua afuh. Ba berbango masih tola mutaha gefefu za fakhadan. Na fa omasi sidruhu tabe e baba ngomasi da Yesu Keriso irama ina bahasa vale wa babo halu ke Yesu Keriso baba nai halu nia baba atobali enoni tola tataha batataug berfa omasi da ke Yesu megeno da zo ngabele ya ita za muso-muso itu da he akau he afukh tola mutaha bomutaug sebenarnya ni wa da megeno moreawa wa na soba omasi bakabada duniha gofu hadia manu tola ifalua i au i ododeg baba malua fef cuma di tau i ni ada Yesu baba uridai ramaina baya da ni falua ada soroma ba na bodaniha misa tau masih na bodaniha ta falua si sehi he le tolo ita he ilele ita he ifalu le ni falua ni khoda si lebaga batu doda alu baba masih ya iya Moi bamigo e rolomigo mangadro ni fotifa ngomasi ada na bahasa Indonesia mengasihi adalah menyenangkan Tuhan. Mengasihi Yesus adalah menyenangkan Yesus. Nan ta fotoi ta omasi Yesus berarti ta suno ta omusoi edu Yesus Bapak Orida. Ada bala Bapak Orida bahwa dasi Roma harus sangomuso itu Yesus ita. Sanuno nuno walangi. Adu fefu ngabala hadia ia wa aurida fehededa ni era-erada ni ohalu giguda fangalui sobuna boni ma tisuno de zoaya da usa tulania da usa tuhunia boy dania ha ma ifu manor deu lemisa ibamigo da usa kasese ada sang masih Yesu da ha ma ifu alwa norodo abula dudu ba no itu banetuna fatahi ke lovalangi ada sang masih Yesu dal nani fotifa masih Yesus siduhu irama ina ni dena Yesu khoda moriba dar maliniari ta masih iya soroi bakabadode baboy faru ita khania ta hologi gahlawnia he afukh he abua ta hologi ba Yesu Keriso sadania zanyi ila zame khoda fa musodode ba fa haudude ba isa ro fa urida ba ngavalu wa omasi ni falua da khania sitera moribada ifalua ke bapa urida da daromai lo walangi sinengnya ufaya geheda sana resa heda ba wang masih Yesu are wasa muzate ena data masih iya baboy faru ita khania ke Yesu Keriso are ba bolo ya iya ba isa rohu fa urida ya duhu